Ытыс қабыллар дери тахыны сыанаға бүтін бесте ыңыры. Бу маннык Саха театрын артыстара Венгрияға фурор оңордулар. Шекспир драматынан Сергей Потапов турор бут дейт спектакле омук көрәйчүлерин кутун тутта. Атын дойдугат государство тиемедетен бу беги хакыбытатына атыттыбыт. Жонун хергетируттан индигер бу Саха театральный искусствота Саха театры бар демедетен чачылаттын итагайдилер. Будапешт коракка үһүс төгүлүн ытыллар народтар иккердларнагы митем фестивальга барыта 10 дойдуттан театрдар хүрбе 2 спектакле көрдөрдүлер. Россияттан Саха театрын теңе Москва, МХАТа, онна Санкт-Петербург, Александринская театра кытыннылар. Тылгыт наһа мен негестики хиллер. Бихи тылгытын төһө барар олорамыт истиях бүтүн хөбөбиттен тылбытыгар болгом турбуттара. Фестиваль музустар 11 күнүттен хүрбе төрдүгөр деди салганна. Бу бөдөң терәһин кемигер Сахар тыстара атономук театрдарын туроруларын көрөр кыкка тексен берке астыннылар. Венгердар бәйләре оннюр Дон Кихот көрдүбүт. Оны Дон Кихот, Санчо Панса, Кыжагаспажонор оннюллар. Он тугуда вроде маттар курдуккынан баран хаддары бараларын переигрывай дәһеллер. Тирехине ба оны эдер артисттер бакпай биттер үнкүлүлләр хайырлар. Шоп сенен нахан тирехине дик холбра бия артисттарга нахату халактык хырттыбыт. Саха театрын артисттарын бу кем тухары учуанай Чаба Мисарош арыллата. Кене Саха сиргер олорон университетка тылбытын үйрәтен у сахалы саңарар. Онын тит спектакле венгерскай дытыл бастабыт. Шекспир он Ньютон туох сенка катурор кутта хавырлах. Эгерде Ити курдук Венгрияга Саха театрын айымнитын берт серген, сөбүлен, национальный театрдара салгытын биргү элерге багатын билдерде. Оттон режиссер Сергей Потапов Казахстанга ыңырылан айымнины Нучча театргар турора сылжар. Татьяна Николаева, Роберт Набиев, Джакускай, Вести.